Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZulu Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe na le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Namhlanje kwivideo yethu besikhuluma abantu abayi2. Soqala sikhulume ngaye lapha na uBig Zulu, siphinde sikhulume ngaye lapha na uNelisa Mchunu esimazi ngegama lika Fikile khona lapha na kuZalo. So ngizoqala ngaso lapha na istory sakhe uBig Zulu. uBig Zulu impela khona indaba enguphathele zona nje sakhe ngekho mnandi naye futhi izimphathi yabhlungu ayikhiphile uze wakhuluma ngazo lapha na kwi-social media. Wenze enye ipost lapha na uBig Zulu ku-Instagram ekhala esho ukuthi khona umuntu ofake account yakhe, lo muntu lona uyibiza ngegama lakhe ndobhizi inbox abantu. Impela ucomplainile ngale ndaba uze wapost impela ngizofundela nje lamagama ubeke sebhala kanje khona pa Instagram kuyo lapha na ipost yakhe uthi kunomuntu la ovula Instagram usebenzisa igama lami nesithombe sami ubhizi inbox abantu, please block this account, it's not me, ngiyabonga. So ke bafeli lezinto ijwayele impela ukuthi zenzeke impela if notice, especially if we celebrate abantu ba fake ama account or bewa hack. Even now emele ube wash impela ubheke izinto zenzako lapha na ku social media cause uyithi usenkingini. Abantu ba fake lapha na be fake ama account or be hack ama account. Lento baningi abantu bekhala ngayo impela uBig Zulu khalile impela ngayo, kodwa yena uthe uzomthola lo muntu ade jabula ke futhi celebrate nokuthi unomnathiwe khona lapha ngamasama kwi best collaboration kwimali eningi enayo lapha na uRekiriki nentaba yaseDubai. Ngidluleke usulapha na story sakhe uBig Zulu khona indaba enguphathele zona ngaye lapha na uNelisa Mchunu esimazi ngegama lika Fikile. Ade lokho trend uNelisa Mchunu ukuthi uhambile khona lapha kuZalo. Khona ezinye ke indaba engiyitholile ezingekho mnandi, ezinye futhi zimnandi. Njengamanje I hope ukuthi uconfuse ithahlahle ngithini, ngithi ezinye zimnandi ezinye azikho mnandi impela injalo. Kunendaba impela ivezwe iyo lapha na iDaily Sun be-interview yena lapha na uNomfundo Zondo. uNomfundo Zondo umuntu okhulumela uZalo esho ukuthi ufikile before ezihambe kuZalo athi lokho ecela ukuthi bengamkhiphi. So ke bafethu I hope ukuthi uyabona lembhale ebhale lapha escreenini indaba afilthi ibhlungu kanjani. So ke impela before hamba ufikile impela kuthiwa producer nabo lapha nababhali bazamile bemthwele isikhala behlanganisa storyline ukuthi engahambi. Kuthiwa kodwa bahlulekile ingakho ehambe ngalendlela ahambe ngayo. Uhambe wonke umuntu engalindele ngempela futhi bakhale nangecontract baveza ukuthi icontract yakhe bisiphelile kodwa ngeke sazi bafethu. And khona ke futhi ezinye indaba enguphathele zona futhi engiphinde ngayithola ngaye lapha na ufikile. Lezi indaba ngakujabulisa if umthando ufikile ngiyithole khona lapha na entertainment industry. Baveza ukuthi ufikile ufunwa yiyo lapha na generations delegacy noma yizeke kona generations ngaka confirm but nami uyazi ngikhona fonza ukhe ngubhekele. And lezi indaba impela ngiqala ukuyithola ngangayithola even up before but angiyikholwanga manje sengiyayikholwa cause ngiyabona indlela okwenzeka ngakhona but mina ngizokhe ngu-update asazi impela kwenzakalani ngoZalo ukuthi beyaxoshwa ufikile cause impela kubhlungu mazizwa lezi indaba ukuthi bebancenga ukuthi ehlale kodwa ke bona banqaba bathi storyline azivumi but kasazi ukuthi kuzokwenzakalani. So ke sinethemba impela ukuthi ufikile sizophinde simbone noma singenayo ukisho kodwa uyazi mina ngikhona friends ukhe ngu-update sahlahle kwenzakalani. Ungakhohlwa ke nje ukuthi ulike. Danke ngiyabonga.